Zdravo svima, u ovom tutorialu ću da vam pokažem kako da skinete i instalirate Razer Game Booster. Znači, idete na link koji ću vam ostaviti u deskripciji. Idete download now. I ovdje save file. Ja sad neću skidati pošto imam već skinutu instalaciju. Kad skinete idete, nađete vašu instalaciju. Okrenite je. Idete next, asset, next. Čekamo sad da instalacija bude kompletna. Sad da ga pokrijemo. Kada uđete u Razer Game Booster, trebate prvo da se registrujete account. Ja sam već registrovan, pa da mi pokažem kako to ide. Znači ovdje ukucate vaš mail koji hoćete ostvariti create account. Ovdje ukucate vaš mail. Idete ovdje I have create account. Ja sam već koristio ovaj email, ali uglavnom pokažem, znači onda dobijete da verifikujete, idete otvoriti. I ovako da dobijete Razer ID Verified, znači možete da koristite te podatke za prijavu. Znači, sad kad hoćete igrati neku igricu ili nešto što idete, kliknete na nju, idete launch. I onda on će da gasi sve nepotrebne komponente na kompjuter da vam igranje bilo bolje, bez laganja i bolji ping i ostalo. Ovdje imate još opciju da možete da provjerite vaš kompjuter system requirements. Znači, idete na analizu. Sad ću vam ovdje izbaciti, znači sve u kompjuter vaš. Dobro, da ne dugamo dalje. Znači to bi bilo to za ovaj tutorial.